O te whasisilatu o toe amatalia nei te orumanga al fono au fai tu la fono. E whatati ese te orumanga al fono au fai tu la fono, mo le malolonga, o lo sau noa tari fai tau le fionga le minsta o whamasnonga, a pōlenga tau whamasnonga. Ia, o te tāpalo o fionga mo le whao wino lau sau noanga. Longa fono. Ia, o le tu lai mai whao la vea, whale atu tolu, ia se tu atu le avanoa. Tai lava, lau fionga ma le mtanga venga hoi, a wale tau singa hoi fai pēo, sui malu o le pāle mene mani. A tō ngā lue a wale tātou sunga fono, a maro whaftai. Ina se vang pupua lea, lau fionga le mista, whaftai, mis hoi le, so swane mai ele, tai tai le malo. O le komisi lea, tō fo i o komisi le fai e tau sanga umwe pa mai a pālota. Mai o le tala sa tātou masana fai. Alang fa le kong komisi, o ngale kene ku i eika kan hor pāloka, fai inga. Ia ngā mai lea kam fai a mi milo le, ia le lipoki. Fai o le komisi leang fai karo ingi. Ia kukua i ngā ukangaka e le i hongi pāloka. Kufu intangata tama mai fai fai longa maulunga, lewang ngā luen malo. Ia mai lea ko lipoki. Ia ngā usaungo. Ia mese meng whao ngai. Al mela le fi si le kwai lau fiong. Le ua pasia le komisi fo. Ia pe mo singa vangoa se ma ko kilo iai. Ia pe mo ma ko lalo. Ia pe ama fai. Fa lo inga finangalo le lau fiong ai le. Ia se komisi su. Ma ia vai fatino. Ia wa le kai o mai le si fenga palok. O al mela vole le ke nga vesika ko wa e ko i o mel ka komiki. E ko i o mel palming. Ngi mea. Ia mal fa la haftai. Ja, maar of hij zou noorden zoei, ja, toen hij met of jongen minsta. Maar of hij nou of jongen van te lei. Leo of hij ja toen zoei of falata. En wat hij zingt al voor een nieuwe engels, met de 50 telelava. Wa mau fos malos. E fa wa wela nga anga merkas. Nou falata numero 12. Sa ta fe pasia I an le la fa me la so no na o ya suye ele so fa la bela ale wa fa la bela le la so le me le sa de ta na e tu mai ai mo le fa ma no me ngo tu la le komisi o su e to fia I la lo tu la fono komisi su o lanam ta fa yoi au tu o le lauli wina o le tu la fono fa nga palota ile lua se fulu maleiva lua afe se fulbipa ole komiti o le tua oi ole komiti o tua oi e tofia I lalo le fuai uputolu o le tula fono I tu malo palota lua afe fulbipa o lanam tafa yoi au tu ole ilo eloina o le tua oi o tu malo palota ole ngaluvenga ale komisi suesue ma le komiti o tua oi e fatino I tu tonu o le valu masina ona tu ina mai lea ile palemene ilana li poti mo le teuteuina tarfeagai I le tula fono o le faiga palota ma le tula fono I tu malo palota ia o le talina toe faamamalama atili lea o le vaega lea I le komisi faiga palota ma le komiti o le faiga palota laua fioga le minista pe ona fai atu le tala le taimi o sola tele tautai o le vasa. E iai tautai o le taitoa ma le fisanga matangi. E iai tautai o le ave pe atu le au I le sa. Na le winga o ia tala. O ea o le tautai. Tautai o le vasa. Ne au o le fasoa matanga le venga le malo. Wa tofu foi le ia ma siang ngongo. E fa soa a wale atina ino le tumano. O mtanga le venga. Pe mele upu na tai vale. A o inga mange ele inga fo. Le aia se kaukai ele fia kofo iai. E fa pe na la ngona o mtanga le venga le malo. Le awa tofu le ia. Male vai ngā tupe fa soa. A wale atina ino le. O le tatou malo. Mele fa fitai tele. Na wa fiona minsta ma minsta la lango
male mamalo le tanga le vengo tupe fa tai te malo le pule wa una vai le lua fe me fitu a wa fa mo ne tala tupe media tu a lango ina lo tu malo le tala tupe o le neto sanga no mai le se tala ni me da fionga de minsta tina mata mai dai wa tai te le mo poloket tai mi nei a fo le 2 miliona dea ma le fanga ina o tamaiti di tausang fo tai mi nei wa to talo tor fai kor kamu kor kapiska makopi pi soko mbia pena ma foi sia kapenga le kumalon ngai wa kapenga le kumalon ngai a wa fanga ingo ala mfana e pe ya ngiso o sui a le lenga kausi mai ka ko fanga u kenyo like e le se fa makoko yo yai ma fo anga wa kapenga le kumalon ngai ele o ngofo le kumalon mele bo moli mai le anga fa ka le kumalon ila wa fionga le minska or ka ko milion le wa kapenga yai moli ak le anga fa tai na ele ai fo se me ko kansa ile ngai kumalon le 2 milion le la fo me o manga fa kingo ele kumalo mo kulanga fa pe be le fa kai tele la wa fionga le minstao fa kwanga tengo kangi mai ale lua fe markas isa palau e ko fuli ai palpala inga ia le leile ko ko ngo fa la inga ia awalo kumalo paulen me ku ai la fa kwanga ka ku ma ya kan fa por kolu va vau ka ngut pas il makeki e mai ele ka mako ku kama ka pisi mau ke so se fa la ka ku ai la ku la ko kalo la wa fionga le miska ai se palau ele ko ko malos mai male ku malo ka fa uma fai ar ka kalo akunga tau ka kalo foi la wa fionga i se va fa ngoko ku malo se ke manga miengi va la popoa pe fiel ka we ma fai lo ku malo fa ka inga alu e fa ngoko de o masina ngai ya labor ka mawai ya awalo ku malo ile ko sa ile ko kangi mai le ka ko penga malo awan ku al ku langa la wo fionga miska yang ka kala ngo ngafi me la am lai mo ba ya o ka kalo aku dia amul mole la wo fionga miska ya foi mai le skala wo manga o ngai ku malo ai fie mo mole le nganga fa fitai lo fionga le fon te lai ya maria fenor miska lo tu la ya tu le fionga le tai le tu ngai sa no lo fionga fa malo atu le fionga le minsta le sa no ga mata ngo fie da e malutua ele minsta le afe iva se lau iva na mua e a fatale e wala o lo tu malo o wala nga lue lo tua i tai tau iuta ele minsta o nga lue nga la taimi o faipule le te maita o viskota ya ele le vana o to ya sia le to awala le te mai nei o le kele yo o mele e fakwa la faktuanga se ko anga fa nga le kele o sia le ngel malo na lu to tu malo o no to tu malo le tu malo mua fakale wa ai le fatu ali le malo sa no e fa manatu lo fionga te tai le tu ngai ya tu atu le no fionga le minsta na wa fionga te tai le tu ngai le au ke mankua kai minga a ka penga ile wala nga lu le wala le al makong ai pe ka yangi ya wa li lunga le fainga malo le fa ka ile mako wala mele fa kai la wa fionga mo nga kai i lo kula mai paulo me nga la wa fionga pa bia o lo yai ko mo ma ko afia mele fa kai kele fa kai la wa fionga kai o le kuanga le au ke lo le lo fa ya fa la si le nga fa ai ia ma ko wa le fionga fon te la ya se tu la me la fionga te le tu ngai o le minska le sa ya te mile o le minsta ngalwa kasi lale mal minska nga se fa mo moreng olong ko lua ya malo ya vai la agua nga fa ya mata tu e fia ya tu la no lo fionga minsta
ba tai e se lo fie le pe atu lai mai le fe ngore tai tai wa mo wai manat mo wai la ngon mo le tai minei o man ko sua ko mo la wa le kila wala nga e lo ko ye la se wala lo kai me le fa kai kele la fe nga o nga li mai la ye la fe nga ya bu Nelson le wa fa ma mai alo ia wa uma foi langa venga sanga lua ele office of famsingonga ai ave ia lo lewe memole kwai le nganga fa kai kele le wa fionga le li famsino usalo sili male luas fu mon kupu luas fu wango ka sanga enga lue il maoka le fa ia ila mi kongu ma fa maongi male lo fa kanga me le fa kai kele la wo lo foi lo soifu enga lue ia le mako kalo yanga le leile tua ia uku pupu inga pea fulo sanga ula warko fai la wa fenga le fam singo ia wa lo wala awinga e seisi mkanga venga malo mele fa kai kele la fa kai la lo fa kai la ngalei ia ngwa pele skala la wa fenga fong tarai ia o ma foi manga ongo ngi ku malo ai lo ku malo moli aku o lo fanga pa ia ia inga mkapau e fiole sa orga kongula o fiong mailo sa kuala mar kaulangi ka mai ku mar mangafa ia fa pe alo ku ya anga ka langi fa kai kele la ku ka poinga wa ula ku wanga lima mamae fayo ku fiau mele fa kai kele heu yang ka ku sa bar fonga va is kai mingai wa fa kasi le ku mo ko mele fa kai kele leo ke lo ka yao e musai disika ko ngal vengal faingol fa la onga ya leo kai au musai ai mali li o kai au ya o kele ya bango wak o le ya fo fanga le malo le aso kai au da fionga le fam singo e fa malo do fai o ko e mankuor fai pule mo la so kai au ya ang leila tu la wa fionga fon ftrai ya wa pe la wa fionga le pandemia ya le televivi ya tu pe o te sel wa tu la wa fionga o lo taimi nei o e o le valo anga le tuana to fie te va aia Samoa mo nei vai tau wa le upomoni fast food tau sanga tai e mose le nu male malanga Israel tele fight tele fa fi tau rin tu foi mai mose lunga le tsalu tatalo o sa wa sui me o fai tangata o tapo ia tua no fau ale so on lawa fionga na bala o ina le tua e te taita ia Samoa mo nei vai tau e fa vau la no foinga o le upula al ministau fam sinonga e fa vau ia manu ia tele nei aso malo le fola la wo fionga al ministau mtanga luenga fam sinonga ia matulanga tau fam sinonga ia msalo le o tali uma fa u la vea au ni fina ngalo na fa alia e uia tuai la wo fionga al ministau mtanga luenga ia talo ia fa manuia le tua la ofionga minsta me se foi do office sili mar mtanga luenga fa msnong langa tasi le pila se su e le mi tono le tua ia o i le office of famsnong le fa ngofi fa unga fai file mua le tunu fi on tanga tanu ai ma wa le vi ngole tua fa manuia i le office sili me se le office of famsnonga ia il famsnonga ma walunga fa pe foi famsnonga fa no maswaf ia matulanga tau fa masnonga malo fa ftai sauni ia o tata wo mai ia ilem tanga ruenga o fa toanga fa nga faiva ia fa la putonga o su enga fa sayenis tulai mai lo fionga minsta sa no tali fai tau tu so finangalo na langa al mot fai lo fionga de fong fetalai mo le no fai koe foi se upu maskala ngei mkanga ruenga ya ngei foi ku malo ya wa foi ale kara kuot kupe wo fiku pe yong karango ngei kal kongwa o lele wa kala fa de so ka kiunga ka kai ngamo mga ku foi o lele wa ko le kai lingo inga ua fai for ka pike i longa kaf ka fai langi ai o kere kai ala le ao mangaloa makakala le ka afi ko lua ai foi le aso le ainga sa sauma
Mua lava o ngau whakulou. Whakulukuru o le pai i le paia o le maukafongo o Samoa. I le fio alaua fionga le fonga whekalai o le mauka. Fio fo i laua fionga le sui fonga whekalai. Fio alaua fionga le ari parimia. Sui parimia le mamalu o le kapeneto. Mi skala o ngalango. Fio fo i laua fionga i le kaikai o le kuangai. Ma le sui kaikai. Fio alaua fionga le saufapiko. Kai ngange sui mamalu uma. O le pamingi. Whawheroi ak foi whalulunga o kangaruenga kai kasi al malo. Hapea foi mkangaruenga ku maoki. Whakalo whak foi le pai o Samoa mo whai o ngako a wai whakasi. Ia i le ngei ku la awane mun mawinga o whonguso al pamingi. Whakalo whak foi lau sunga i whai lau kusi ma lau soa kau. A mai se foi lau fisa o whongo. Ea e whawhiro ai ak foi le paia maulunga. I le fio ngai lau mamalu al malo Samoa ma lau masiofu. A pia foi a fio ngai sui kofia ma lako whakua. Whakalo whak foi lau a fio ngai le whamsingusili. Le mamalu o whamsingonga. Ea, whapea foi lau whionga le miska o whamsingonga. Ea, ma le miska nang lang. Mga ku foi o paia o Sama whainga o Samoa. Ngako o lea kaoko. O lea wa mai au nga kui lau pua ma mamangu whakiki. I saungoanga ma kulenga. Ia whionga i miska wa ma vaiaku. Ngakula ia o le ale ko o i se kala aro whakauwa. E o iai pere ai e le mwhai lava o nga koe suia. Na wa whionga i le whonga whekalai se o wafe ang lava rangai whainga karka pua inga a sia mkanga duenga. Ea na wa whionga i le miskarang lango na wa whionga ayolo pokea John lau sunga le kamai kai pule pule silion kanga luenga o whakoanga whainga whaiva. Na wa whionga a whamasanga tai malitani. Le pūlenga ma le mkanga luenga. Lau sunga le pule silio le ofisa o whalakonga susuenga whasayangisi. Lau sunga le rifoma fia me fiso. Le pūlenga ma le mkanga luenga. Ma lori ngā lue ma lo foi ka kai ma lo de sa fe au ma kiu ke wa vala u ngai o ko ia ai ka poi mai ya ma le manguia le pe ia o se ku malo fa le ali ningu me la lua pa ia da fa nga lunga ko kofi le kua i so se fa ka fa ka ulanga ko ngo se ku malo tau se kai mi o wa fe ai ia manguia lau ka puainga. Na ua whionga le whonga whekalai. Mga ku foi ele umi se kala ngei mkanga ruenga nange whaisiki mamao kuae. Mananga iaile, miska. Nau rea nganga e mwhia momoli. Mori aku rea nganga o whawkai ma whamalo. Na ua whionga ele miska o kupe. A pia foi lau whionga ele miska rangulangu. Ia whionga ele kamakai pule. Le pūlenga ma le mkanga luenga o kupe. Kusai ma le karafa kawar kupe. E peion ka kia i lumole. Lau lau a fongo. Ma alo ngā lulue. Ma alo fo i leong sai kiu kem whaiva sa whenga iei. A wāri kau wha so inga o le kamau a inga. E ala lufi inga o le selengi. Ia a wā se lumangai manguia o Samoa. E lei kikire nganga o le whawkai. Ar ngei mkanga luenga whakoanga whainga whaiva wharapukonga o suenga whasayangisi Samoa. E kusai malau whasoa e alai vai ngā kupe ua whamaku mai mo le whakingo inga o ngā luenga whai a mkanga luenga kaikas.
Ole makanga ruenga whakuanga. Na wa whionga le whonga whekarai. Ia ua mai kauinga e luas fulu milionga fiku se rau kōru su fiku. A whi se rau onga sifuru le kupe. Ua whamaku mai mo ngā ruenga whakingo al makanga ruenga. Lea fōi ua whamauinga le whamaku mai o le selengi. A wāra le whakingo ingo ruai se selenga. E se lau lima sifuru o ngafi. O lo awhi ai fōi mali kasi milionga mo le whausi inga lea o se whare insingia mo le ke umaruai o masingi inga ia umi ma le lei longa whao ngai. Ua mai a fōi ngisi o whale a wāra whakingo ingo au au nganga ane mkanga ruenga e peo o le whare kapenga o loa ia po le back house. A wale o loa au inga ki whafu. Ua mai a fōi o ngā kakarainga. Mo le mamadu o le akungu. Ia o loa au inga kua lako pusa o loa ia po container. I whafu mo le whonga kau mawha le mamadu o le akungu. O le kako ofisa ku kongu i anukanga ruenga whakoanga mwhainga whaiwai sawa. Mo le sirfia de palemengei. O le kaimengei ua mai ad whali. Aia ia ngisi vaenga o ngā ruenga whaupopo mo le lelei a kili o le whaakingo ingo ngā ruenga le au whainga ruenga. E pei o ea marulu o le awala e aluai le wheelchair a le au mai. O le afi mori ia malikani vai ma whako ko ngai ngore ofisa. A mangaku e re koe mamau ia o ngā kakara aloa ia lea o le kako ofisa ku kongu o loo i savai. Nawa whionga le whongwhekalai a ko o mai rei vaenga o la au ko ingu. I le kaimingei o loo ngā lurua so kau au le mkanga ruenga o whakoanga marika ko polo keki o le milionga. Kau ala aku i le mkanga ruenga o ki ngāma ka maikai. A wāre wha kulanga ingo polo kalame kara whea ngai mo a ki ngae kau whakoanga. E lima kai kai ngai fuafuanga a whongo whaavai ko kongo i kumalo mangu mawhioanga. O ngei fuafuanga e koe whamarsi ai le koe koko ingo le a ki ngai ngiu a ki ngai koko ma whakoanga kalo wakasi ai ma whakereinga wa kako lafu mangu. O le kako ofisa i o lafu mangu o lo i vaia na wa whionga te whongwhekalai. O lo whawau inga pea le whaakingo ingo ngisi o awa nganga masani pe o ngai ai. O lo iai fo ia kako lori whasimangu kasi lea au nganga piko sili o ngā kāua mo le kousi da fia. O lo whaonga i ngai whasi ai ia kako mangu inga ia le lei ma mama mo le fofonga kau mawha ma le soifua maroro inga o le mamalo le akungu. O le o ngei au nganga a mga omia se fsosoang ia whafto kaika ko ofisa lafu mangu o lo i vaia. A wāre a winga ko kako lori lea ia a wāre whaalalo ingau o kako mangu. O lo iai foi le si lori sa wa mo le au nganga ia al kako mkanga ruenga. O whea lawa le mamau o le mea o lo iai lau pāpovi po lau lafu mangu pe alipaka pe whale arupo. Ia e malanga kulawa le lori. E ngā le lima sukara ale konge kako lori. Ia ai fasi mai lau mangu. O whea fo e ke manga o e ave iai se whale fuai lau mangu lea. E ngā le lima sukara alawa le konge. E au ingai lau mangu. Ia e pulea o e pe ave rau piki aku. Ia polo sau polo safo. Ia pe wha ngā perka ko lori. Ia le lori lea molo kousi la fia. Ia ua mai a fo i ong whako ko ngainga.
whaonga pōngei, o iai fo i maripusa aisa, nga umang whaalalo lau mangu, fasi, ia o ngā whaamei le kukongo le pusa aisa, o lo koso i kua le loli, ia whapengā o ngā awinga mai, i le whare o lo whamoe moe fuai lau mangu, ia o kasi ngā au nganga pikosiliam kāua, ia wālawa le soifua mālolo inga le lei, e ke laku fo e whakau mai lau waspovi le whare o loa, ia lo whapengā o ngā mama ngai e te kautami. Lau a whionga le whonga whekalai, ia o lo whawau inga pēr le langolango ngemkang runga i le vaenga o lafu mangu. Ia e a whiai povi, puaa, moa, mama moe. O le kamawhainga lava, inga ia whaakere inga pēr kau mawha i ko kongo sia kako kungu. Ai me se fo i ngai vai kau, ia i le kaukau se fuanga peonga iai. O lo whaamar sia fo i porkalame mo le whale leia, o le soi fua marolo inga. O la fumangu, ia i lava se whai whakuanga po se whai la fumangu, ia mga umia soangi mo whaamai ese wa a whiai lau lafu. Ia whaafto kaile, o fisa o la fumangu i vaia, ia mo se soangi. Ia wale soi fua marolo inga le lei. O lau lafu mangu. O loo kam whai fo i ka komkanga ruenga i se awala. E ka o whiai le vaenga lea. O le so o ngā whasi le kakau o ka mangu. Ia e mai se lava i kaimi o whaave lave. O le whaukuanga a le mkanga ruenga i le mamalu o le akungu. Ia whaamon mole. Se i ka mo whai o ngā whao ngāle se lengi e whai aia kako whaawilawe. Ai se whea kako mangu, ia inga ia whakupukere inga pia, ia kako mangu, ia awa le whonga kau mawha le mamalu o le akungu. O le ngaunga pa inga lava o le mkanga ruenga, inga ia whaasawa kako mangu, ia mō vaenga ia awa whakere inga. I le poro keki o kako masingi, ia lea sa kasa ngai ngai le sui mai sak pai kea ia se soangi mo masingi whafkai mo le karsanga i lawa whionga sui mad ai mo le sila whia i lawa whionga mad malu al parmengi o loo sila ko al mka ngā ruenga i mka upur ngei inga ia mau ki ngoa o le awha o ngā inga ngei masingi i se awala sili o ngā ma mangingo, ma ngafa kauni mainga, mo le au whai whakoanga. Wa koe kiki mai an ngā ruenga, ka ngā ruenga, i le whausia leo se whainga whawai. Mangingo, ma maoki, e whaakongkongo ai le kui ngāku, ma le whao ngā inga, ia ma le kausinga o ia masingi. O le singi au kū, ia mau ki ngoa e o aku masingi i whai whakoanga. O lo sili o ngā mga omia, ma whao ngā inga, i se awala e siki ai, li aki ngā ingo ngā ruenga, kau whakoanga. E re ngā kai lea, o lo ilo fōi e le mka ngā ruenga, se whainga whaavai, e kau ngō fie ma ngā whakia, e a kā kou whai whakoanga. O ngā ru kau, o lo iai le kau o te suau, e whiawea ingo al masingi, whapea mai le kausinga o ngei a se kakaua. O le suesuenga le mkanga ruenga i vaenga i a peonga kau. Ia e ia le sikampangi ngā arue suesuenga le mkanga ruenga i se loli e whiawea i ere masingi. E le treilai ku e kosoai. I wha maunga le mkanga ruenga. Ia e li mawhe kosoai le masingi. A whaia lai o le mamau e koso ai, e koe li mawhi fo e koe au mai e ko. O longa winga, o le ake le kau e whao popo lunga. Ia, o le au whai whako. Anga ero kam whai pere, makanga ruenga ma le ofisa. Ia, inga ia, sua se au wala mole, so songi a koai, i le au whai whako anga. Mole whamama avenga, ma se whamama avenga. Ia i kau o kako masingi. O
O le anga lue whakasi le mkanga luenga ma pa anga umai a fiai, a fioanga, ma le au whai whakoanga inga ia maukingoa e au sia le wha moe moe le ngei polo keki. O le wha malusia leo kūlanga inga ia maua pia kau mafa e ala ia kinga ingo i kū kau whakoanga ia i Samoa ngei. Sa fsiringia le sui sufongo mai ana kau e sifo. Se mā keki mo le au inga ko le awa i Samoa, awa Samoa i akungu ui, i whafo. Hafkaira wa fionga i le sui mamalu mo le kalsanga. Mo le sida fia e la wa fionga sui mamalu, e kele mā keki o loa wangoa. Ma o lo wha awau pia, le wha kupula ia o le manga onga mo le awa i le lalolangi. O mā keki au kū mo le awa Samoa, e awhi ai Amerika, Australia, mangi sila, wha pia ma le aku Asia. O ke fia wha mangingo aku i laua fionga. E le o le lava o mā keki le lui kau o lo o whea ngai ngei ma le awa Samoa. O le mea mongi, o lo o maua lunga pia ne manga onga mo le awa Samoa i mā keki whafu. E maisi a kungu o lo ngofo ai le ko kele o kangaka Samoa, maisi kangaka o le Pasifika. O le lui kau au ku o lo whea ngai makako utangei. O le lava leo le sapalai o awa. E mawhai o ngā o sia ma au ingaku. E whaamari e ngai manga onga o kako mākekia i whafu. Longa winga e manga o mia lava le kele o le awa. Sio kako kungu inga i e whaamari e inga mākeki peonga. Kau kara karaku. O lo iai fo ia vangoa le lei mākeki peika e le o lea. E le o lava lea whai o awa lo ngā osi. E kari ei manga o ngā lo kasanga inga. O le mafuanga lea o lo kaura iai ka mawhaingan kanga luenga i le whakere ingo whakoa ngā awa. Ma le koe koko ingo le koko, ma le ngiu. Ma le kufa ingo la au le lei mō whakoanga. Ma le lango ingo le au whai whakoanga. Inga ia mawhai o ngā whao ngā a kua ngei avangoa. Kau mākeki mo le awai whafo. O kuranga ia kako pusa o loa, laua whionga ni whonga whikalai, ia po o container kalo, pe i o ngā ia ngei. Ia sa siringia fo e le sui mamanu mai, whare akakas. Pe mawhai o ngā whaakingo e le whonga whaavai, se lako container kalo, mo make ki whafo. Mo le sida fia e laua whionga le sui mamalu, ia o lo mawhai o ngā kāpenga i le kumalo, nanga ia lava container. Pe a whai ua whaakere inga fua o whaile leanga ale ku malo. O lo iai fo i le kupe, o lo whaanganga mai le po kalame al milionga, ia e so angi mo ngisi po lo kalame ai ku malo, e koe mau ai ngisi a kako kupe fau, e fo i o ngā whaangolonga kule saunganga de mingiskao ki ngā makamaika. Ia o lo iai le kupe whaanga i o i vaenga ia. Ia po se pisingisi ade. Ade kumalo ia e whaonga e whaafai ruenga ia nung whaangau. Whionga whangwhitoi. Ia. Lia mai le whionga mista lo i e whaulawe whala tasi tūla mai lau whionga sauno. Ua whalongolongo lawa manino le sauno anga matango fia le whionga i le minsta. Sa le mana tue whalwe lawe ananga le ua o lau sauno anga i le manaonga o le nei tūmalo. O le ngangala mo le tūmalo. E ina ia whaonga tau ia whanua mai le mese a le whamoe moe le malo le ia. Ia tue tuto le koko ma le niu. Ia pei o mena sa uta ua e sa ipo kala mena taimi. O te loa sa whaengo inga o le koko suspension law. Ia whapena fo i le tūlanga le niu. Ai o le whanau no ta inga ina i la lango atu i le mta upule sao no e ira o whionga ine minista. O na o le whawhita uli le tau wawaia ia o na o te le o iai le whono whawai. A le awala atu i la o whionga minista. O la tau whai ia le tau tusi le proposal. Ina ia mawhaina lango mai ala o whionga minista. Le wha moe la lango tuai. Ina ia whao ngā ia whanua mai le le ngatai le toe tuto ina o le koko ma le popo.
E whape fo i le whaonga ino o maumanga ma tūlanga o fuala uaina. Ia me se lava le tau whai o se pa povi. Peo na sao noa lau whionga ile. I minsta, no inga mana o mia ni whaatau ni povi pe 5 e amata. E 5 ia povi a fina. Ia male tasir povi po atu sai male ratio le. A whaonga ina au whaila fumanu. Ia a le nganga na ina ia mawhai na mawale se leni. E whaatau ese mai pa povi. Ina ia le leile, le breeding, fo le wale anga pe a whaatau mai le metas. Ia al tentu nunga na o e jei fo la tauto mai whapitoa. O le ese o mea mai manu. Ia o le lenga le breeding e mawhaina maua. A le lango ia e whaatase ma le mele o mau atu. Ia ia le palau. Ia a whapea mai le whatutuanga o lau whionga i le minista, whaatase ma le fonu whawai. E tau mawhaile nei tūmalo. E whaonga tau mea tō tino na. Ina e mawhaia to e whanau tā ua lau lau. E lea i se au ngā a maile nei tūpetele. E au mai fo e lea i se mea e mawhaia na to e maua mai ai. Ai paula le awala e mwhain to e maua mai ai. Pe a to e fua le mai koko, ma niu. Ia whaatase ma tūlanga o la fumanu. Ia e o le tūlanga na le talo toi pe mawhaia na wha mahe a maile mātou. O pouso le whaatau mo ati na e umaia. Ia e wha moe leo lango mai na i whaatau tonui na ele mātou whonu whaavai. Ia pe aluatu foi le ase singai. I whanua le la wha o ngā mai. Ina ia mwhaina lango tua ili mele whina ngaulo le malo. Mole lumanai manuia pe o le lala leo lo utula i atua o e sao noa lau whionga le minsta. Ai mole atu whaftai le ua maua atu lau sao noa ia ina ia mai se foi le tūlanga lo le Samoa Export Authority. Ina ia mawhaio na folau le ia i tūlanga i tauna ia. Ia mau elu mana i manuia o Samoa tu sa malifina ngalo le whainga malo. Malo whalo la. Ia, malo whaftai. Ia. Tu atu pēra wano e lau whionga ni minsta? Whaftai mo le saunga i lau whionga i le sui mamalu. O whareakasi ia o le ua whaamauinga no whingalo. Ia e whamaruru aku e lei whangua le ngei mkanga ruenga ngā le kako mkanga ruenga o le elema whangua ia e karosanga ngai ai pau ke le langolango ngei mkanga ruenga ia e waku ia masingi ia langwhionga le ia se o sai langwhionga minsta se tu atu ia whaletas ma whamaruru atu e langwhionga en te watu ngaru lo whina ngalo i whanua o leo te salano atu o lai mawhaio na maua whanua a o le mele mana o mia, o le lango mai na ia mwhaion wha ato ai le whaatawina mai o, ia mwha o ngai lo le tupelea. Ina ia mwhaion ato ia tia ai le niu markoko mwhaila fumana. Ia, ai leise mea tu ngaro ilo fina ngaro, leo te ilo alae lava whanua o le nei a inga male nei nu. Ia male tu malo fo, e whai ele mele ina ia tino mai, pe lalai le wala inu tu e whala wala ea tu le mele ea tu ngaro ilo fina ngaro malu whala o tino. Ia, salo o leo mapor whaafonga le whionga minsta. Ia, sei tūlai mai lau whionga le ngali pārmia o tūlai mai. Leo te maua le leile fina ngalo sui malu whaleata mumua. O leanga i tonu i tūlanga tau commercial farming. Mai o leanga tonu anga i le minista o whatoanga. Ai peri rifa le fsoswani anga i whonu whaavai fsoswani atu. O le whainga whaavai leu whaatatia le tātou polkalame o atina e nuu mai tu malo le tātou poloketi miliona. E una ia o loa awina atu i whafo. Le oto whaafonga le ngate le tuperela whaavasenga i mo atina e o whatoanga la vaia. Whatulanga e polkalame le malo e tofu ale nuu ma le nursery. A polkalame o mail toi no le koko, niu, ava, so se tu inga mea, mole awina atu i malo i whafo, atina i whafo. A tau ai voila melen tau e lau saunonga, tulanga tau ponesi. Wa voio i nā tau te toi anga i el mele sa tato i ai, ponesi tō mal ponesi e toi ave, pe a fua. Tulanga o fua whaile leanga nei, pau leo le awala o mautinoa, toi anga i ei tangata e toi to tō. Mawal whamanianga le teimi tō. Toi mawal whamanianga le teimi e fuai, i a niu po koko, ma ava, ma isi umata wati nai. E leo ngata i nā, lau o whionga e le suima malu. Le fso soani i le whono vāvai.
O laua I lima o le tātou Development Bank. Le 2 miliona e anga I ei uma lātou commercial farmers. Mo o loa au ina atu I fafo. I tūlanga la lea ua whātūlanga. E te tauna tiro le malo. Commercialization. I le wala I lātou e oe ati nae te tonu o ainga nuu mawhianga maleitu malo. A si sira tūlanga lea. E alu tupe, to e mau ma tupe. Ea o taltonu o lava ma te toe le tamau inga tau whanua I lau whionga I le sui mamadu. A ta ua tūlanga le sosoani atu a le whono vae e alala le I mta upu una I atu. O le lata pena e tofu a le whono vae ma le lato nursery of sosoani. So se tu inga fatu la au. Ia maua I tu malo o mai o I le to tō me nei le wonga I atu le malo. Pau leo le awala e toe tele vave ai. Ona toe tele tatou niu fōu. Ma tātou koko fau. Ina ia tūlai mai lāti na e leo le wha moe so soani mo o loa wina tu fafo. O le tiute lea le tātou sea, le upulen tau ana le la Samoa Export Authority. O le tā pena o le so soani, mo commercial farmers, ma commercial exporters. Le mafuai o na whatūlanga masini ia, tā pena ia I mtanga luenga, ia ma le tolu afe eka le ua ave ele ia sai muli whanua. E o ifo le whaalapo ptonga fōle authority fōle le malo export authority. E ta pena la tōworo iai le tamau ainga I metau tupe. Ma o ifo en whaina la tō whaanga ingoina 5 eka, 10 eka, 5 eka. E whai tato commercial farming. Paulo le awala. E tato toi ngā ioi. Ono le tele una e tato tangata. Uo I whafo I ngā luenga whawaitain. Ai a whao ngā masini, e tasi alei tū la ua fola atol ngā luenga I whai. I am tātou vaila le mele, vai le lei, whai awala, whai moli, whai paipa. Ma tūra il tūlanga, ua tausi loa le o ngā ele pesfuru eka. Vai le lei. Ona tausi e lewa le a tausi sila I New Zealand. O to ngā apu ai ana to tō mai 5 sultau sanga telo wai. O la e tau al te mili nei. Nā mele mwhaina whai tātou to ngā ngiu. Nā mele mwhaina whai tātou to ngā koko. Nā mele me whain whai e tātou tonga ulu. Mai si ati nai o le tunu. E ngau si e le tu I ngā mele, we had to work smart ai te mire nei. Ai whao ngā ila le tūlanga le sa no el minsta o masini. Ia mai lato, o leu wha nganga le malo tūlanga tau tupe. E a ngā I e commercial farmers ma commercial exporters. Ho I, lato te a ngā I e. Le ala o ta pena le malo. Ta pena le malo equipment, ta pena le malo funding, ta pena le malo me umana pāua le mea le tangatea ngā I whai. Ora ta pena le no loto I whali. Ia ele tau whai atu o le wha whonga o mai le atunu. O lau tua lalo I tu malo lima sutasi. You can be an exporter yourself. Mo lo I tu malo. Le tau wha te tarilo tu malo e o mai. Suel me ave ia la tau talo ma la tau whai ma la ko kambu. Me uma. O le whono whawai. O le amatanga leo le gateway I whafo atu o le tu malo. E le ngata ina umai tātou, ave wiri paelo, suo, sapelu, koi, whangabao, iri afi, e ua watu. O wheme ave I mea tangata nei pēa fua mai. Urua I se selenga le ua mata. Tua atu le rua I se selenga. Ia, ta pena lo e whai pule ia, lana whai tatoa. E ave I loa fua wha ele lenga le tātou atunu. Le sa utau vai te ruini. Wa tele le talo wa mai tumu sa le longa tumu I fungalei. Ta e awa le nan wha tonu ai mai awa, ia ma isio minista olo e wha kau mai kalo kaka. Wa ele isa o ngai to e wha tau mai whai ngau manga ma mea umane fo. Ele mwhai lava na ave mei whafu. Le na ave ile urua I container, ale tato malo. Ave so whatasi ma le exporter. Ia la ua ma ngā container. Ia le voi la to e tau ta pena le si mea e pe o le nganga le mamori man minista. Ia lava le tātou sapalai mo fua whae le lenga I whafu. A leo maua fina ngalor sui. Ia o te loe maua soani mo oe tūlanga o leo tā pena to e tātou malo. Ele ngata I le Development Bank. A le whono whapai. Malo, soani mai lau whionga te te malo. Whamanino ingo ia vaenga. Ia whaawau sa nuanga lau whionga ni minsta. Artai mo le. Awa no whaatai fwoi lau whionga le. Para mia mo le. Whaamanam na mai o ngisi o vaenga pe o silingi aira whionga le pai pule o wharakasi ia ke lo foi leo a mangingo la le vaenga pau le anganga ia o langa le whaalonga ko le o saungola o whionga ia I se proposal eva ia
e kadia marenga whāroaro e wakul kalsanga ia o ngā sau foi lai ere o mai foi lai o le office e vavai o ngā whia kongo e whakingo e vaenga rea ia ma awi ngā foi masingi pe o ngā ka ua e maua palau ia whapenga foi mai si mau masingi ia malori ia e a wāri ka penga ingo whangua pe o ngā sau waira o whionga ia ma o le anga ngā kua le ngā o whainga malo inga ia unga ia ki ngā e kau whako anga i kumalo ngu umana whanga e le ngaka o le lava le whonga kau mawha mo le soifua malo lo ngia de leo ka ngaka ai o skupe maua mai le whasiringa mo sa mo ngei maa kungui whafo ia o le a fwoi sa siringia le a whiongei le me ska o whamasingonga ia kulanga lava i o palau ia sa kau ngai musu mai ia ke mga mi se palau mangu e whaka mai sau kupe maa we vak se palau ia ai le a whainga ia o vaenga umai o lo alu ila lo whainga whaavai ar kako mkanga luenga inga ia le lei le whaonga inga ma mea uma o le palau fo e mawhai o ngā ruaku e fo i le momo o lako mea whainga luenga e kua e whaonga e piki e le maa po le rock pickers ia maisi lava mea mo le liuliuinga o le palapala mea whapenga ia o lo maua umai ka le ofiso whakoa ia ai mga o mea lava kalasanga ia o ngā wakule e whaonga ia wale whaonga inga i lau whakoanga pe a mga mea sa singia mai fo e le sui mamalu mai palau i lua se soangi mo le awinga mai o kalo mai sava ia mo le sida fia lau a whionga sui mamalu ia e le oi e se whaaringi mkanga luenga e mai fua ia e ngi karo mai sava ia ai paule soangi aringi mkanga luenga mo kako fai o loa ia mai savai ia po vaenga i o exporters mai savai e ma fai o ngā winga kule lori a fai wale lava ia ka vale foi po sa foi o lo whaonga inga la umai le kalo po fua fai le leanga ia ma fai o ngā foi ngā kule lori e au mai fai ia vaenga ia pe o mga amia ia e kokongi pase se le lori lungo le vaa pa penga fo ilong koe fo ia ki savai ia ele ko ngia le sa le loli mane lua ia o vaenga ia pe o singia ia pa unga vaenga o koe se soang ia e o ia fo ile soang ia ka ko mkanga duenga ia e o aku fo i soang ia awale ma kai kuinga pe ia o kalo inga ia le lei kalo le lei ma kalo lo manga mia no nga fanga inga ia aware au ngā kui whafu e o le au nganga lea ka kumkanga duenga ia o lo whakingo pia ia iso se exporta lava o lo mga umia se sosoang ia e whapenga lava o ngā au ngā kule sui o mkanga duenga ia e wa aia le lei vaenga ia pia o ngai ai o mai rei ka ko urua i se selenga ia mo le sida fia e ka ko palmengei ia o lea ua koe a makaria le polokalani ia maria whenor whingaro lau whionga i le minsta o lo tula i mai whau la vea palau li lua salo le vaenga na sao noa i ai tai lau whionga le whangwhitalai mo le hawa noa tai foi le whionga le minsta mo le sao noa matango fie whamaru lua tue le se ngā ngai vai rupeina le sao noa i tai ono vaenga sa fie le taru sanga il temi utuna ia tu lewa ma ua sa no ngala o fianga le lao le foi faftai le fianga le minsta misole sta la lango mo le ofisili ia e ona le ngang faftai ona le lango suo ntanga lu ngai tu lango ta pinanga o ta tu container pe ona ia tele pe ona ta ua ili tara no ngala temi o fano ili ta mo fa il sili eco fan o le vaenga le faftai o le ua fe ona mo so ani le loli ia pe ona sa no la o fianga o le vaenga le pe na fatia o sola i tausanga o le foi le fionga le pa le mia tulo ma minsta o fatoanga e ia na isi fiso so ani fo ia santa wala tol tatu malo e misela vai tatu exporta se ia rifas ma tulang fo ia silas ma pilas e fa ngai pe mia fainga luenga wata sina vaenga tu pe o
fa pena ona fa ru tu pe a tatou exporter o le sivaenga ta ua lava fa mo fa tai mo fa to fa laing fia lava ia matou fai fa to anga mai sa vai te mile na nga e to tatou malo so ani te mi hotele le talo a o tau le mau pe a fa i te fa le tau wala le fininga lo lau fionga le minsta ai pe mfai ona fa mtu watu nei vaenga tu pe na subsidai sai ia exporter ia ona nga ilo exporter se fatino le tulanga na ia ai fa sa o tatu o fenga luenga mo latu fatino nga luenga masani a o ia ila vai le vaenga le ia fa tai o le manino le taro tu pe fe ona ta o vaenga tu pe le o fa se fa tu pe watina e mo so ani mo pisini silai ti tau la tu ilo fionga minsta fa to anga taro sanga le fionga minsta tu pe fa yo la wo ye le tupe al fa fita uli le na ye o to tu ngale wa le no usava I fo le weekend ma fai nai fa tare no pe ma fai ona tau fa manga ngai le titi ia conditions fo ye ta tu fa tupe wa tinai ba te te ingo ma tu ni exporters fo ye mai sa vai ile ni ma tu fa nua fo ile ai tele na ta pa le fa tupe wa tina securities e mana o mia la ia fa nua ia a la sta ta penal inventory o le ta penanga la wo lunga le ele fatasi male forecast me o tataru la pe mafai ona anga yatu le fatu pe fo ila ye faila se singa tau verify ai mafai ona tau fa manga ngai fa pe na ye conditions ye mafai ona fa matu watu ia vai nga tu pe mo ta pe na ngai ya mo tatu container anga yatu fafo ele se tala avane ai o le na abil vai asun te neile fresh container o le ta pena le frozen ni le vai asu fo pe fa pe mo le trade so I fo male o le tau mafai nga lava elangolango suai tau mafai nga tatu malo ia awa ia hati na etau fa toanga ia e fa fetai le fionga ile pare mia mo sa unoanga manino le ta uo le masini pio le ala le na ta talo tuai ia mo se masini mo me se lava ia ma tone sa va I ona fa salva ila ia ole men power lava fa mo e ta penang ia e mo se masini tau a mata mai ia le lai tu o ta tu motu ia tau mo fainga ia mo le ele ia tau fa faingo fe fo ta penang ia o peole to e fa popo tu le mal talo tu dei la fionga de minsta ia pe ati fale te wala ilo finangalo wala nga tu mut fa lo Pema talai. Ma lo fa tai ia o lo tu lai mai le fa ula vea fa sale le anga tolu tu lai mai sauna fa tai ata tu ye la vai le vai nga le talo so le sirfie e la fionga tu langa le wali sale me o te na fati da fa toa pe singa lu nga malo foi le to fa ia e consiste le tau wa atele tau ore atele tau I wa sau fu idalo le tau wa I te mina sa aru aru lunga le fitus fu vas fu te le apa o mai la sa le fast food tara ia ai PS nga yo ngo fai malo tong fai ai le vai nga le o le sime do sa no ia sui malo ile talo le fai sa vai pe fai sta tu back house sa vai wa tele na la tu le loli I te mi o mis ila te ao mai talo o I matu tu malo o se te mole la tu sti fi fatali mai wa sa ta se men exporter sa penano export na talo te milia o compagnia riki a sai foi si vai ya na talo tu ai ma no ya pe fa pe e monitor va e malor va na e consiste ya le otro ya mai o si me o tu pulte minei botele na ma fuli lo fa to anga tole fa masina ai na ti si le fia fo e lo fion e pe o talo na e pe le o mana o le au exporter se abi pe ese po kra fo le encourage pe e to pe no me lua masalani talo ka pena le vanga na le Italia export o fa masina le o fonte di altimi nei on le titi shelf life pe e mai on fai non ta tia tutta tra ne lo fion amore fatto fa la inga tatu tanga rena tu la le tatu masini ya fa tai le ma wat ta siname le fa ta tele ya e foi fatto anche temi nei ma volevano fare l'auto tu masini so suan ya ma vuato na la fa ya in hai foi le ya be mane foi le no lo fatta il tali mai le nga nga ya mi se foi ya fa fon fa vai ya be mo sempre sin tati se vai fa pena foi ma tutto sang e hai fa ma tu fatto anche se vai ya se foi na mi sin ya nei e fa pena io na fatto toppe tu langa ya fa pena no consiste le tato export o le tato talo no fa lo fion ma lo fa tai manatu le mo mai lo fion al minsta ia tu lai mai fa wa sa no nga tu sa fa ulave tai mo de sa no nga lo fion ai sui mo malu mai fa sa ne anga lua ia o ke do le wa fa ma winga lo fingaro
ia i ngisi fu o vaenga pe o ngai sa ngoi ai ura ngai msingi ia mo savai ia kai mingei ia o se i mai anga pasia kara kupe mo se kupe o kwen msingi ia o ngau nga kude mo ka ko mo ke ri sara fai ngisi fu o vaenga ia pe o nga o miai ia ole sui mai palaudi lua ia pe o nga tango fo ia i ngisi vaenga ia o ke le wa fa ma winga ro fingalo ia o le a ka ngo fo ia i le bank o la menga fainga kai po sa lo nu le vanga le ko ngia ia wa la nga ko in fa ma ku aku ia vaenga ia ai se si la ia le makanga duena ia i vaenga pe nga sa ngo ia o ke pole ia i vaenga pe nga ia o vaenga fu mo fo ia o nga dulu ia de ka ko o fisa kai ia tele mo le ka pengango pusa o loa ia ia i lava fa ma avenga lo ia e ke fisili lava i le o va ia fo ia le vaenga le ia fa penga lava nga va kusosoang i si fo io o masingi ia ambo equipment for i pe o ngai manga mia ba wale packing o lo container pe o ngai ai ia on ka ko mai le ia ka ko lo se selenga tungole Konfitelai. Ya, olo tu lai mai le tai tai malo, tu at pula vano. Packing house mo savai. O umanta to pasia mai ava, tato matila fono le packing house savai. E to si sila I folava tu langa lea, o le sa fatari sei umal tato ofisa au tu. Tato mai lola ia fai le packing house mo savai. Ia tu sa le packing house I atele, man me fai savai. Wa fo e tele yo la fianga le fo sa no manino fiu yo so ni fo le venga lango temine wa du ato ale rifa sa va fati ti ele rifa le va ana avela ia pack mai sa va I containers ol mena le sa ta to faia mai fa to ina fo il tato mtanga le ono sa I fo e subsidize pe so ni va mele fa so sa fa il tato ona o le tamu fainga ia encourage tangata sa vai export mai la to e mai sela le tam fainga le iko le mai sili o vai le ta ua tele la to tam fai e le se mele faina faia a fa pe vo tu langa I el tato development bank e town talanoa la fo le wala so soni to ai currentos ma mea na ala na ave le se fulu miliona le io so peru sfulu lo sfulu le wel temine nei sa ave sfulu le no fo ingale no mane le wa ave le lo sfulu for export. Aso ia. Ana elo ato tola o lua se la wafe ki e pula o karintirina. A sa rola ia fata o development bank. O lua se la wafe ki e pula le woman ko kumai le bangoa mai kupe a harvest mai ko konki. Mai le fold merna tu lang o tato developing o tato development bank was more like development bank is for the farmers and fishermen. E na ala nei tau fale tong yo o fale ko mai si ko nga ki nga ele nga wai ma fo en kauf te mi nei specify le luas fo miliona le export o ila la export fa to anga fa nga faiba anan fa malo si awa tu mai ava e ona sa yo fo masini ya va vai le mi masini mo savai ma ni masini fo I mo nei ai sa ta te le lo tra no nei e le tu sale malo si o nga tu pulanga ya so nei mal tato time Ola paku ka au mo paku amo. Aku ola onga nga alu le kuai ke ngofo e kuri ro piti. Sari de popo, kao de popo, fai ku ipu. Li liu de popo. E le fai ngalo. E o tupulanga I vai tau nei, oi sole, ale pire ai pot le karinga e le aru maumanga. E longa karpe sem fai le lafof kwa nga yoi. Nao na fa pena atu. Te mire nei le turi loa el tato ma lo le mete tau na fai. Ave le feso soani tuta toa. Ina ia le ngate na to fua mai ala u ko fa ku pe ku malo ma keki le ave iko me. Ela foi le fai le tato export authority. O ai le export authority. E o su e marketi fa for regulate le meton le sa no mai ena mula ulu. O tato atu ni tato fua fa le nga tato. To tau va tato ia tato. The war is out there. The competition is out with other Pacific Islands. Ai mai tato regulate le tato ta. We only have to low la fai le sele price fafo.
set le le malo le regulation ina ia au nei to e alu se tau se siva pe anga I fa mo le exporting ai so ne tulanga na ta u le mele le development bank o le development bank o le bank le malo en faina fetu tu na tulanga ia mau so ni mo ila to lo tau failta to export Alo, so me lo fiona te malo. Ia, tu le vano lo fiona le minsta. Fa wau lo sauna. Ia, fa tai mo le so mai na fiona ni te on malo. Ia e fa manam po ini sio. Tau ia wa fo ele manam mati te on malo le ka ko par mingei. Ia on ka ko mai le ka ko ruai se selenga. Mo le si le fia ele malo palmenge o le ua ko ya makaria por kalamere o le waise selenga ya inge foi kausanga fa kupe no o fiku o le ngei por kalame ya o se fuanga mamao ka ko malo mo fa marsia le o nguma ku malo I mea kau fa koanga fainga faiva inga ia mau pe ka mafa mo mamalo le atu ya kari ko ile ka ka so fuanga o ngei le nga ka idea ai fa kere ngai aki ngai kau fa koanga ma o longa o sim ia mai fausia se vai nga fa koanga e nga fa ka di mainga ia ma o le wa fa ku mai fo ile se lengi e se laudi masurongo afe ia mo le fa moi ia e ka lo kai fo ile pa ia ma malo ku malo ia e o ila vai fi fa kingo sanga ruai se lenga ia pasiero karal kope ia makalong fa kingo le pokalami ia au ai ka ua kele mo fa malsia ia o ngu manan fanga ia wale kinga ingo fa koanga ile ka ko ofisa fa koanga ma fainga faiva lo savai ia o lo ia fo ilo la ko au nganga I savai o lo fa kingo fo ia la ko ngaluenga masani ia kusa male au nganga le fa kingo ngei I podu o vaenga la ko vaenga la fumangu ia pe foi vaenga o kau whakoanga ia ma vaenga o whainga whaiva ia o inawa se whai whakoanga o se whai la fumangu po se whai whaiva fo o mga umia se soa ia whafso kai ange le sui ofisiri ia le krainga ia wheu o ia leo lo vai ka ko ofisa se vai ia male ulenga mala whainga lenga ia mo se soa ia mo le au ma mando le aku ia lo mga miso soangi me kau whakoanga whainga whaiva. Ia ole kako na wa whionga te whongwhekalai o le o maina ia lea I le whalapukonga suenga whasain kisi Samoa ia po les Ross. Wa ia e kere fo inga luenga o lo whakingo e kako ofisa o lo inga whangua. Ia pe o le ngau sia leo ongi o loa fau e whaonga ai fuo whai le leanga mo fianga le fontulai se ia malia lo fianga le minsta lo tulai mai le fianga tai le tuangai ia tulai mai sauna malo atu le sauna manino le fianga le minsta ala nganga la vole ia sitia latina e o Samoa e faponga ia le sili ole Fita tele alo o fa fenga mtato ya tina e alo fumoa fa pe fo e matina e poa se tu lo motale ole fale tono menne me ai feet sa tatu tom fai mo fo yai ya lo fale tono ile te milene o au mai le so sonia saina po la se tam fengo boye nei in ia for ai le fa fita lu tele o atina ene ta pe o atina mo o mai pe mai fa fo ia me ai ole silia tu le lo so ma lo faftai il fafsili ia o se famarusi au foile ia tula mai la u fianga de minsta sa no tu sol fa ula vei vaenga le ia faftai le mo le sango ngai na fianga le tai tai o le tuangai ia u siringia fo ia vaenga le o
ia o mea ai whangai a moa ia mapua si glou. Ia mo le sira fia e laua fionga. Ia kai mingai o lo whare kongu ia le masingi o lo ngau si ai mea ai kako i kai le mea lo ia ia le skatap. Ia po le kako aus vaenga ia mai sainga. O lo i le whare le o le fin meo. O lo ngau si ai mea ai a mang. Ia o kai mingai. E o lo whare kongu masingi o lo kama whai fo ia le whawhika uri. Ia wār whare le ia ki o vaenga ia. Ai sao lele le sao nganga i lau fionga. Ia o vaenga ia o iai fo i la fionga i le wa whea mapare mia o miska fo i o whakoang. Ia sa sier vaenga sa le ia ko kua ma lei ia le vaenga le o ka kofin mio i kai ingu pe kaiange ia ke kaua ki kong sa fsingia fo ia le au sainga fo i o lo whea ngai mat vaenga ne ia FMA o lo whale kong masingi ia o kaimingei o lo kam whai fo ia ne whawhikauli ia wā fo i le vaenga pe o sau ngoe e kai kai o le kua ngai. Ia, o tula e mai le te malo, sau no lo whionga le ripan mia? O le tau mawhainga le sa tau mawhai e les. Ima, suru tau sanga talu ai. Por kalame le asaina le na mai. Saffron, le uskatep, me le sau no e le tai o le tua ngai. O le por kalame, i awana i tātou wola whalangolango, i mea lava ia tātou te pisai ni le moa le nei tātou te pisai. Tau whaera o por kalame le ina ia mawhai o na whai se awala tau te leo ko commercial level. Ai whai a ta mai whanga ngā moa a inga pēl mena masani ai free range. O te o atu lai uta, o whai le feed meal le na te tala, lima tau sanga taluai. Ma ele iai so tali tonu ngai whale tonu masini na. Yang se masini le lei o la sa tira ma va ai mai ava. Vai se whainga vave le masini lea. Wa tātou vai le tali mai o le melane o whanga ngā moa free range al tātou atunu. Ua mawai tātou mo sa mo le lei. O leu tau mawhai tātou. Tātou vai le mele tātou i le teimini nei. Wha se furu, lima se furu, container, wha su futu, i le masina. Le tātou te tau mawhai. Wha se furu, i le lima se furu container le li poti mai. O le mai whafo, le tātou lai. O so sira la te leo nga luenga tau no fain tatou fai e so ani mo tatou i le tūlanga tau mafa o me ai lava e tau si tatou e le fau whanga ngā moa ainga e le fau whanga ngā pua e le fau papot o mea ma fai o na tatou fai e vatasia ina ia ngafa tau li maina le food security ma me ai tatou te wheo lai ai ono le tūlanga le fesuia inga i le te leo le nei tupe alu i fafo i nei container ki tausanga uma ma tausanga uma tau e lan tātou ono saim tātou ngā lue na ia fō ia le whawhitauti. Olo ier company na o mai nei tālo sanga la le mena le o le mawhai o na whaise whale mō sa moa. Iti nei. E mwhai lana fō ia mtau. Na tau mawhai le company fō ile a Frankie. La tū tai i muri whanua le company whasimoa. O le company whasimoa mua le na. Al mele tupu. Le tei lava moa e whasiai. Ia lai to tolo ai nei me ia tātou le una ina le una ia le temili nei. Ina ia whātu la ile a wala pito i sili na o te ia ina le tūlanga le o mea ai ioe. Fit meal. O le fit meal le whawhangai le puaa o le ia o le moa povi mo mea umalawa. E mana o mia. Ia o le lai fotua i nei por kala me tauna o se taunu le leil tausanga fau. Ia ua whain whaatino isi mea ia. Ai whautu atu le Minster. Tope le tātou masini whai mea ai le feed meal le mo teimini nei mo tātou. Ia, whao mai saunoanga lau whionga le Minster? Aftai, mo le saunoanga i lau whionga i le Palmia. Ia, o kei role wa mamlama fo i la le vaenga, ia, iu usai ma saunoanga la whionga le kai o le kuangai. Ia, o ngā kako o mai nei le kako whalapo ngā suenga whaasaiengisi i Samoa, ia po les Ross. Ke le fo inga luenga lo whaakingo, e kako ofisa o lo inga whangua. Ia peo le ngau sia leo ngi o lo fou, ia e whao ngā ai fuo whaalileanga
ma fua o whaakoanga. O loo whaawawinga fo'i le whaakinga inga o suusuenga o fuala au whaasainga ia i au whainga luenga umare malo ia peo ngā muni mawinga fo'i raso anga ngafi. O loo whai fo'i a suusuenga kau whaakoanga e sa airingi fufo o whaamai o loo au whiai a whaakoanga peo whai whaakoanga koko i o ngiu o ava ia maisi la au o loo kuaire kungu umore fonga kau mafa ia ma whewhaka wa inga ia o vaenga ia penga kau saungoai i si foi o sui maru ia i le kalo ia o le mafu anga warai o nga ave le skalo ai le avea ia skalo le na ia i le kako vaenga ia o susuenga whasa ingisi o lo kam whai e sue vaenga ia me se wha mai wa fia i foi ia kako kalo ia i whakoanga o lo ngā lue foi sa ingisi e sa iringisi la au fou e le ngaka inga le lei mo le kau mafa ma le soifua malolo inga ai mawhai o ngakari aku i wha mai ma suinga o le kau o lo ngā lue foi le ka komkanga duenga e sa iri se whaari lei ele whaari ngā kula ia ma se vai na au whanga vau whaari ngā kula ia e kari aku ai i whaafika au di kau whakoanga ia o ngisi ia o suusuenga ia kau sue lava se vai na au inga ia ka mawhai ia e se isi vana au pe o ngasa ngoingi isi o sui ia wa o ngai le parpala ma vaenga whapenga ia alo ka mawhai ka ko officer les Ross ia e sue vai la au ngai inga ia maua se vai la au e karafe ngai ia makako whakoanga o loo whai e fo isu suenga kau si o manga ia maro si anga whaafowinga ia nane e ka mawhai ngau maa ka avale ia e alu le la ia ma vaenga whapenga o loo whai fo isu suenga ina au ia ma mea o langingi wongi vai la au whare ngā kula ia e fofo ai wha mai ma le kele lava o ngisi vaenga o loo whai e susuenga ia are kako whara konga. Na wafionga i le whongwhekalai ia o ngā kako o mai e resi a ofisa. Ia, mari mai lau fionga na minsta o lo te la mai lau fionga te itai o le tuangai sao noa lo fionga. Tau tele le sao noa ngal tato o le fionga le minsta wa le tuna tonua le an fatuai le whalapaputanga lea ina ia mawhai ona alofia ia malalos tele tula fono whaofia tue o loin tono New Zealand ma Australia na len fatuai le whalapaputanga lea ina ia ngaosia e tatou lava loa ona loa tulole o New Zealand wale toi avatua ni o loa mata a o loa umana tong fiti pe pe umai ia ni siama ia mani manulaiti lela na mawal tatu fala mata whaunga mawai le tatu swa ue kukai ta mafa mai le avoka ia ma ngausi fo i male whisky e mai talo fo ia ua su o lela e whafsile tuai wa ule koe vai ingi whisky po whaua pēr ia mea o ne tau whalongo o leo pe wa ngai tele i le suisuanga mene i o vai mo le tong fitinga ngase pe o le kansa e taua fo i le whaunga tatou o loia ngausi whaingata on la whaurufale atu isi atu nuu on le tūlanga o le malo losi o la tu quarantine i fo i la le melesa whalave lave mai ai te leo atu nuu i le tatou ava masolo mia le ava e mawai fo isi whamai pe o le tulilo atu le nā tau tele ngā luenga lo whengai ma le Minister ma le Sros.
Maro whaftai lo whionga te teo li tuangai, lo whionga mista au singia lo whisky sa whai maritalo po whaua. Whaftai mo le sangoa ngai ra whionga le tai o le tuangai. Ia e kusai mawaenga ia pe o ngā sangoa ia o loo whaamawinga fo ia o lae e whailawa suenga ia anukanga ruenga. Ia i kako whisky ia pe o ngā. E sangoa iai, ia me se fo ia flawa maka, ia mangisi vaenga, o loo whaakingo pia vaenga ia. Ai pe iu alanga waku se kala i le ngekai, i ongo ngaruenga ia o lea e o loo o whaakingo mo ngekai, ale whisky ia o lewa o ngalawi loa i si o kako kungu. Ia i le susuenga fo ia kako ofisa o whalkonga o susuenga. Ia ua mai o nga whai ia lako susuenga ma lau whaakagu aku ia kungu i thafo. Ia kako whisky, ia kako aku fo i manai vale le duty free. Ia o lai e ku mai ai ia kako whisky lea pe o ngsangoa i e whai ia i le kalo ia mangisi vaenga. Ia o nga kako o mai nei ia i lesi ofisa ngem ka ngaruenga o le puipuinga malu lau kele ia po le biosecurity. Na wa whionga i le whonga whekalai ia mo le sia fia o le silea ofisa ka ngaruenga o i lunga o le wafin kau o le puipuinga malu lau kele ia po le biosecurity. O lo kumau pea o se lainga mua o le puipuinga o lo kako akungu mai whaamai ma mea ola whaalafua e ongo lama ki ai whakoanga marisanga le mua kau mawha. Ua whaawawinga le whaamalusia o ngā ruenga i wafu ma malai waalele a kasi ai mane makai kuinga o loa whaurwhale mai o loa lo whakawinga mai whafofa pe ngā foi o loa winga aku ia moa kungue mamau. O ngei ngā ruenga i kāua kele i le puipuia o whaakoanga au ku e pe o ringiu o kalo koko fuala au whaisua ia maisi. O lo makai kuinga pea e le kako ofisa rea whaamai ese o mea ola ia e ongo whale mai kokongu ia e pe o ngā a fia e fo nisi o akungu o le kako kua oi akungu kua oi ia pe o e ai fiki ia mangisi akungu o lo ia nisi fo o whaamai pe o a fia ia lako whakoanga ia karua i o fua whaere leanga o lo whautwhale aku kongu ia ua pe ngā o ngā wakoi whaamai ia al kako ofisa rea o lo kaingu o lo kaimungu o ia lunga le wafu ia o vaenga lea o lo makai kuinga lako ia kako o loa ia winga mai kongu ia wale whakama ia o ngisi o whaamai ese o lo au mai ai. Ia on kako o mai le kako ofisa fou e o ngai ngei ia o le ofisa o whainga whaiva ia mapunga o a whainga kula valu 1 milionga o se lau iwa sulfa afe valu se lau di makolu ia se lengi o le kupe ua whaakawinga mon makawinga fongei o whainga whaiva mapunga o a whainga kula momole koe le ngā ngat whafkai ia i le kako malo ina wa whionga i le li palmia ia malau ka peneta ia morkalia inga o le pepa ngei mka ngaluenga ia wale ku se inga le o whakoanga mwhainga whaiva. O le mai kaua lo ngei ka ngaka lo whaima kai o le mka ngaluenga ua lewa kausanga o kau mwhaimai ngei mka au o le kau ku se inga le o mka ngaluenga i e lua o lo whamawinga fo i kuskusinga le ofisa o whainga whaiva. Ngā maka whakango inga mai ngi mka uku i le kausanga kasi iwa lua. Pei kai, ngā koe aria e mai le luafe sifuruongo. Ia o avea i le whionga le li pārmia ia mamingiska o whakoanga ngā vai kau. Ia pei kai ngā koe ngalo la ia lea. I le luafe lua kasi i ngā ua koe pale mai le whainga malo. Ia o lea ngā koe whakakango i ngai le ngi mka uku. Ia koe kiki lava o ilonga kaungunga. Ia ka aperoa le whainga malong se mawai ngei. E kaila, lea ua koe kau mai kukou, ia saafsingia au ele pulenga male, kanga duenga,
ia e kusai male koe whaua winga le koe se inga le o mkanga ruenga i e lua nea nā sa whakongu inga i roa le mkanga ruenga ia ma koe ka pā i roa le pepa ma koe au winga aku i le ka pengeka ia ma whamaung ia mai roa le koe se inga le o mkanga ruenga i e lua o le ngaunga ka inga lava inga ia kumaki e ka ko ofisa nge o whainga whaiva e ke le lava so ngā au ngā o le vaaifo i le vaenga leo whainga whai lava singa kau mia i lalo ia o whakoanga. I le mai kau fo i le ke leo ngiso fungkanga e awai ai. Ia e se ia e se mingi skau whakoanga. Ngau mingi skau whainga whai. Ia pe o i o lo ia me se ame o fungkanga kau whainga whai. I vaenga ia pe o i o lo ave ia se mawhauwhaunga ma se mangaku. Wao lava ngaku e se inga ia makanga ruenga ngi lua. E kere fo ia whamungianga lo mau mai ai i le kako makanga ruenga ngi o whainga whaiva. E re ngaka i fsosoangi i ka mao a ingo si o kako akungu. Ai o lo mau mai fo i kupe fsosoangi. Ia more au whaiva. E pei fo ionga maari e fo ingi si o saunguanga. I le ka ua male au ngā o ngi makanga ruenga o whainga whaiva. Ia mole aki ngā ingo si o kako akungu. O lo kere fo inga ruenga whaakingo mga ruenga whaangaso solo lo whianga e male ofisa. O le e roa le vai aso o le lua inge o vai aso karuai. Ia o le asa fio fo ira fionga le miniska langolango. Ia fionga ia aiolupo. Ia ma kakalo alo ia fo i se kasi o pokalami. Sa whaakingo ai le kufa ingo o mea whaangoka, ia mea whainga ruenga fo. I rei kumalo lea o aanga, ai ngai re kai, ia whapea fo isa makamu whale nā kai. Ia o kumalo ia sa whamangia inga fo. Ia lea pau kalame, i re vai aso kua ngai aku. O ngā kako o maire e le kako vasu su e le mkanga ruenga o whainga whaiva. Ia lea ngā sa ngō fo i sui maru mai whaasare le anga lua e winga i le whamiri o ngā pe o ngā whamaku mai mo se vasu e sue an mkanga ruenga. Pe ngā whai o ngā kua koe sosoangi mo le amakaing o le ngei o fisa fau. Ia whafkai mo le whaukuanga i lawa whionga i le whaipuli. Whionga whaftarai. E nā whaasare anga tolu le mo lau whionga na lau whaaluana. Whaftai. Ia, malo whaftai. Ko umau mai lawa whionga le whasaonga? Ia, whaftai. E lele, whaau au sauna. Ia, whamarurua kui lawa whionga. Ia, saungo le whaipule mai whasare anga kolu. Ia le vaenga reo le whamilionga. Ia, pe le mwhai o ngā whamku aku i e sosoange i aware. Ia makanga o le ngei ofisa fau o makanga ruenga o whainga whaiva. Ia mapunga o a whananga kula. Ia mo le sirafia o le whamilionga. Ia e sosoangi mo le whakawinga o se whaasu e sue. Mo le makanga ruenga o whaakoanga o whainga whaiva. O le ngei waa e ke le lunga o ngā male mga o mia ke le mo susu e ngā kako ofisa o whainga whaiva. E pei o le susu e ingo le vevela o le o ngā sami. Susu e ingo le o onga o le o ngā sami. O le ao ingo o whamaumaunga i suinga o si o manga ma le waainga o ia. Ia malama fo i le suia inga o whainga whaiva. Ia ma whakaukai o whangopanga. Ia me se fo i le whakingo inga o le kakao inga o po le whalalaka ia. Ia ngā fo e lawe ai iwa whangoka ia ma kangaka fo i o loa whakia i rungo le sami. Ia ma malu fo i la ku ia o loa wapenga o ngā a whakia i rungo le sami. O le awhanga inga fo i nge iwa ai a sia singa ma le makai kuinga o vaenga ia o loo whaangoka whaasot kula fongo inga e ngisi fo i o le au whaiwhaiva i po whaangoka fo i. O le ngā ruenga piko sili o mga amia ai le ngeiwa. O le puipuinga rea o le kako songi. Mai whai ngā whaiva whaasot kula fongo.
o se vainga mamao le makanga luenga mo le va asusue fai lava si ka ka le va o manga ngia o ka ngei ia o lo mako va ai ma fa kan ngo ngai fo ingi so soang ia ma ia askaria ma New Zealand ia mangisi fo ia ka ko pa ia em fai nga au mai se soang ia mo le fa ka wingo se va e piko sili lo nga ka o va fo i wa mai o nga fa ko ngai nga fa nge yo po ia mo le sida fia ia pe ia le va le e fa ia ma ia ka ko nga kai fa au mai fo ingi si o ni poki ma me fa pe nga lo kupu lunga o le san ia ai ka kau lava o nga ia se va su e ta kom ka nga luenga mo ia va nga uma e ma kai ku ngai e le nga ka le sopo ia e ka ko va fa ngo ko le o le lainga lo nga kai e ka ko o nga sa ia fa pe nga fo i va lo nga i mai kong ia mai se fo ia va lo fa pe nga nga ki di va mai esa o le va ale ma nga o ia ma kom kanga e na kwa va ai ka kong wa su ia ingo o me ia o ai sai ngol san ia ke do la mo le le ia pe fa ka u va ale wa ngi va ai mo kwa ke le ya long ka u ia mai se fo i so soang ia ia wa fo i nga ku nga fai an ka nga wenga o le ia malie lo fingalo ni mista o lo tula mai la fiona te tai o le tuanga i tula mo mai la fiona te tai le tuanga o le la le sauno ia le fiona ni mista ta o tele le fa no ta ingol tanga luanga ai man tu fo o le ile va ale na mai Australia o le sile la tunga luanga tele o lo fai o le vainga tato ngate fale le ngata lai na a lo ye foi a le so ni mai le malo Amerika le ngata lai na ai o lo ye foi le official le Solomona the fisheries Solomona o le tono official na lo ye le porto o ai mai lo satellite ia va e a foi e a fia sautonu va ese sautonu o ngasami o Samoa o no felo na i lo le ma Australia mai sia tunu matatou el tulanga le o sa mai se va mai tonu tatu o ngasami o lona wenga te lele poto masani la weyai el termine nei lore to anga i fo tatu to bele si va ele lava le poto masani ele o fenga lona lua lo fiona fontalai o le yai le tulafono mo le vainga le lei o ia fa per fo e mafingota ele atol tau sanga te talai i fingota ta pe fonga ai na ese on ole tele o fai business mai Asia ta o tele ya la tome fonga maloli ole la na ta wai le ta tu la fono le na yai malo ye pea e vai to le tulanga le e wo ia fingota fonga isi malo on ave ila tone ave Asia no tele tupe mawai le fonto titia fieta to ana le vave na fai tu la fono le mo va penge o le ngi loli le ngi fonga e ta o tele la vai ta to melena malis e ye fo il tato tu la fono mo va ingota maia fo ile fa sala ila to e fango taina te mai ia o le mele o ia kwale ia masenga mea o le makwa kele o ka mai ia e whakaungei a wale lopo o lere tūlanga o tātou tūla whono i le puinga o tūlanga ia o se winga le lei masenga le lei na whaiai ia
ia tula fono nei ana na fa mena tuatu i le Minster a tonu e kata o fo to e langa o vaenga ia a tonu ngalo ia ila to va ia mea ia tatu tula fono mo puipuinga o tatu o nga sami mo ta mafa mo tatu watunu i le lumala Malo whaftai ta ua tele le whaasoa to e whaamanatu ala uwhionga te tai o le tuanga i nganga i mtanga ruenga. Pe sao au sa tau tula i mai sui o whale alupo pe. Le lava la uwhionga. Ia sao noa, sao noa. Whaftai tele le umi lava pe ama le lewa tele na umar whainga pālota tau sanga te nei. Le tau tō manatu November te sema. Sa ye se wa asu sue. Sile awala tui la uwhionga Minster. Te lolo o sirfia mtanga luenga. Ai sa ona a tolva yaso, es fulu aso montu fulu aso o taulai taiane o mato nu nei. Sa sisilia I fo ile mato nu pola na va. Ai sa o mal fa linga. Na I fo I uta I lato. Mal va so so e mai po Australia e. Lato so e na la liti tai. Ia male fausanga o te lola o amu. Ma tulang fa penai le I tai le ocean e fai se tala ona umato e se malva ale ai le mo ala vala sisila al mato no la lava pe o ye se reporti na mo mai so engale ona taua ona to manatu ne ye ona o ye le lo finangalo le se taua ona ma so e ia ai fa mo le lo fionga Minster. Then fai ona mo se reporti if ye lo fo te lo taua I ol mato ai tai ona e paul tasin ne no fa mo tele I me ai mai le sami to lo wale le soifua le aso mal fa lo lava Ma lo fa tai fa so se tu la no fa la to ia tu lo le Minster ta fa tasia finanga lo faria a tai la fionga pen ma ua sa o la ungal vanga le o nga faifa sa ua I le valua le pen sa no le fionga Minster sa ma ta tal no le ta upu apule le fionga ia tavita ko por tavita apule lua le fionga ia tu sunga ta wa sa ma tu tal no e lua o fionga faifa ma I va ta al mela le fili le fionga le mengal tato o le polenga le ye ia po afe o mestu la fono te pena le yen tanga luenga faftai le o fai ai o la vai ye le ming le nga si female output le asa ye talwai ama ye sa output le pe ama tai lam tanga luenga e le ngi vai nga fo le ngi divisions fo o mea jas asa ye le manatu smtanga luenga fo ia o ta unta pena uma structure fo ama si vai nga fo ama sira le mele o sa no la finga le va ala va la fionga le manino ale amenga o le va mo suenga le nga ka o nga samia o ko le tinga o te tama ma fa mo monga ene te ifo o ave se ai ma le security le ai le security le ma ila fionga le fa mtala inga mai le amenga le va ia e sili ila fa tuanga ia ata tia pe la va wa nga I me suenga ma tulanga pena ata tia pe nga nga security le leo ai o te lango ina male sera pa sene le tu se ina le we nei o la mtanga lu faftai ia tu atu le vano lo fio ia on sai mai sei lo fio Minster sei tu atu le parbia o lo tu le mai o le faftai lo fio le fonftalai mo le vano o le tu se ina o mtanga lu ngai lua o se ma fa wa leva na mataitu ono nei le tulanga o lo mai tawina e tau mia lava whainga whaiva I whatoanga. O nei mo moi me toi mele paketi mo whatoanga whatoa maua leo le developing o tātou whainga whaiva. A le wainga lau tere, o le fishery, o le sia tātou lima matau tia le nei. Pe a tātou wōre lei I whamautu. Ea, no whainga le nau manei tu atu. O mama futam ti la for na mai company ai la po e lua commercial fishing companies ye le wanan mal deep sea o le mena mo mai na o mata utia I o mo mai va fa ngota la po ai na mai fa container avelo transshipment
Oina, na ma fua i ma whauwhaunga lei. Taulon tātou wa aile mai o ia nei, toi titia se lau wa whangota o lewa mai nei whanga yo ia tu nei. Masalo pena o le luas furu miliona tātou tupe sa mo mele mele na maia a mai wa whangota tu I containers ave. A ina na fotua I mele ma whauwhaunga o mele na, teimile nei. A mele mai e loa ia, a mai loi whafo, a mai loa, a matana whanga I loint. E umane le mena na, maua tangata whainga luenga. Toi upgrade le tātou export, o le ia le uma na safu. Na amata mai le teimile na tau mawhai ina ia, whai le whainga. Ia commercialize loa, ia tūlango whainga whaiva. E o mai la le teimile nei, o le whatoa whatino. O tau sisira rungo le wafu. O matua le isa vanoa o vaa whangota. O na watumu umale wafu I containers o loa maisi mea. Wanga le paka wha lau mi umi whapengi. Wale mwhainga operate. Le tāpena nei tūlanga aluaru mamao mo se whausi o se wafu la vaia. E o mai ei fishing commercial boats nei. E load ai, ma offload. Ma maua I lor tūlanga o le tupe fau mo tūlanga la vaia tau whainga whaiva. Ma ngā I lo I lesi levo I lungatu. Ma te lea ele tātou export e ta white officer o whainga whaiva. O le vaa lea sa unoa I ele whionga I le Minister. Sa ele tātou vaa mo musa tau le tau tai. Ia ima le vaa tau le uri masao. O vaa ia. E o e ta tau pole lata mai, ma pole ma mau. E ta tau ona iai se vaa lava ia. Ale officer. E alua ia la tau suenga. Whaale ofisa o whainga whaiva. Tono le alo e manao mia na siaki uma amu o whi ngoto le alo na tau te sirifia. Limu. Me mawali whai ai matalelei. Funga. Alu. O a uma mea. O ina e whatulanga iai. Tu atu loa o le samiro loto lea na saunua i te ule I tua ngai lau tula I atu. Ile puipuinga. O ina ana e sau e lor tātou na whanua le ngafa ma le ofisa o leo. Border security. Pui ai la tau o lo mai whangota, whaale te tau o tātou whingota I te tonu le lusu maila. Le pui e tātou vaalia, na tātou vaalia e o iai, le fo e pisa e le steini wa. O le ini ia waave e wa whangota la popoa, e le o whangongota wa la poa I te tonu le lusu maila, whafoatu. Ma o ngā sami, e le pule e tātou, e pule I te tonu le tawha e whaina o freedom of o ngā sami e whaina whangota isi I seda isi malo e mawhai fo ina tātou o whangota. Al me siri lana tāu a whamanui ai tātou. O leo mai o wa whangota nei, e o mai saaki mai ai a tātou, ai rein tātou ia. Ma fua angale nā, ua whina ngalo ai tātou malo re teimiri nei. Wa taulo na matuata pena le leile mtanga luenga o whainga whaiva. Ia tūle mtanga luenga o whainga whaiva I ona lava vai. Nanga wale van tātou whainga I mwhainga whaiva. Le voi tau te vai, sila le mea au, I ele tau mwhai nei tātou tangata whaiva. Wato ai loa le tele o ia I taimi o le marketi I la sa. Ma tau ngā I ai a mata atu I vai usu e tau whaleolo. Ai le o tai o na lava ar sapalai mo tātou. Ia voi tau mwhai le temiri nei. Se vaenga I maua mai tātou whangotanga la popo. E nā mai lei whafo e tau whaaso, ele le lava leia. Ma le tau ngatao le mele wo o ele tātou ia mo le temiri nei. A pena sau noa le minister I tūlanga o te tele, ma tūlanga whainga vai. Ma tunu ui ele FFA, e te lewa ngā tupe maua merso soani mo tātou whainga whaiva. Wa alu tau sanga, whenga I a tātou maalia, o la tātou vaileri, o le alia nei tātou whenga I mai lava le fia tau sanga, o le alia tātou. Isn't it about time, o tau lon tātou va I wawhango te lapo po, e pule tātou tangata. E voi sa utau mo whai fo te mino minister mo mua lua feshurono. E mai wawhangota mai whafo, e pā anga ma tātou tangata. Ia e whai fo le tala se zini. Ia o la uleto ta ura nā mea. A whamoe moangana na tapena ma le nā teimi. Ina ia commercialize le tātou mtanga ruenga whainga whaiva. Ia tali atu lai mana onga nei. Wai le ma whaina tātou o I pēa I le tūlanga le nai tātou tangata I le ngā whatauri maina. A whaina o tātou tangata I le luas furu maila le fia tausanga.
o ta tauna ile si venga wo vatu la to e fango tatu fa fo lenta fai mai ele suparia lenta fai mai fa fo tutuila ia le lava la ta fai fanga solo ai o le fa to ata wa matal tu e seina le foi ta fa tu langa tu la fono pensau no mai nisi o le ta pena mai ta tu la fono yona va enga ese fa ta nu wai lol fa tu la ina le ofisa fai nga fai ba yona lava vai na yemanui ai tangata fai fai le tu nu sa mo ya malo fa tailo fianga te tai le so so ni mai le foi vai nga sa langa langa I finga lo ya tu le melo fianga minsta fa wa sa no no fianga fon fitalai se ba no ya se on sai mar minsta se tu atu le ali pata tu pailan ya fa tai mo le ba no ya sa no fu forma ta po ia lau lau fianga minsta e ma faina fala ve lavi se ia mai au mau ale o tau ma tau atua e o se foala ia e lava ona sa ia e ina na famana tu ai lau fionga e ina I vaenga sa fia malamala maile e nei sui pe ona tu ina tu lau fionga lona lua fa fitai o le o ma ua le o fa fitai atu le fionga ile tai o le malo le o malau fionga le o ma ua o le o le afata to va su e se le fia o le nei sui o na taluai o le nei tu malo o matua I mafatia talu maile na faile wafu ali pata pala atoa mai ata il fasolo mai e tau mai lungai I sa musu mamaile o le anga aton nga taifali mafua mai ile pala lea o aso ia le nga taifali le ali pata ele mamawa se va e watoile va mai ile me ngata sa eti anga ina mua ya taimine o mamao me I te e wato e sa wa pala atole mena e se faftai o fio fa long atu lewa o ia sa le susu enga le ata penga tato va susu ia aton o se tali le ile mole ne tu malo ia pe o le sivaenga na fsilingia le o fionga ale ona ma u atu sa no nga le fio al tai o le malo na sila matangtanga I vaenga ia pe na vatuela utalsang ai la tu atu pe la o fionga malo fa tai ia e manatu no fo o fa tangi mo manu le fiafi ai fa malo lava eu to fionga I sus fono le lava pale o fa nga se vole ne yaso e lo manatu la faista to malo longa I le nei vaenga le fiafi ma o sa unia fo tau maftanga le fiafi le tina I le mautor to filau eti al sana o te fasisilatu fa tatia ese nga ruenga fono ao fai tu la fono mo le tau maftanga le fiafi